Sibona udaba lwezidakamizwa seluqede intsha eZimbabwe. Ungathini ngalo? Ngumbuzo oqatha kakhulu mfokancube. Kodwa engakutsho ngamafitshane ukuthi nje ukuphatheka kwabontanga ekusebenziseni izidakamizwa luhlupho kakhulu solukhona esilubonayo indawo yonke nje lapho esihamba khona. Kusuka kube banzi kakhulu ngoba lawo umumo womnotho welizwe kawumanga kuhle. Inengi labontanga liyaswela imisebenzi, ngakho ingqondo zabo zididekile, bayaswela okokwenza ezigabeni abahlala kuzo. Kudala sisakhula kulalabo futhi njalo abakhula bebancane kulathi kudala besitshela ukuthi hayi kuma communities kwakusiba lemidlalo, entertainment, arts and culture, ibhora lokunye nje imidlalo etshiyeneyo abantu ababephatheka kuyo okwakuqoqwa ngama city councils. Konke khona kuyana sokwatshabalala. Singakunanzelela khona kuyana lakho akukunengi ontanga abangakwenza okuproductive ezigabeni abakuzo. Indlela nje impilo edolobheni engayo ukuthi ngempela viki kufuze kube le ndawo ezibalulekileyo ezaziwayo ukuthi ungahamba lapha lalapha yana kulalokhu okwakhayo ongaphatheka kuko. Konke khona kuyana kakusekho. Ama youth club seyavalwa, ama recreational park asayachabalala. Kunengi okwakusenziwa kudala kungasekho kathesi kuyangezelela, but injongo nhloko yohlupho kimi ngombono wami ikhona lokho kuswelakala komsebenzi. Njalo abantu nxa ingqondo zididekile bazadinga phela ukuthi bazidayise ilanga litshone bengaboni ukubhokala kwelanga lakhona. Kodwa nxa sesikhangela abanye uzwa bekhuluma lapha besithi ngaqala ukuthatha izidakamizwa ngisiya emsebenzini, ngaze ngalahlekelwa ngumsebenzi ngenxa yokuthatha izidakamizwa. Kumele omunye obekhuluma xoxa lo Ezra koBulawayo esithi ngagcina sengilahlekelwa ngumsebenzi, ngangisanda kuqeda isikolo ngathola umsebenzi ngasebenza sibili kuhle. Udubo lolu lungabe luvela ngaphi kulabo abangani impilo bayenelisa ukuthi labo bazinakekele, imali ikhona, kungabe kusenziwa yikuyini kulolu dubo? I think ucineni kwakho konke esiyakhona ukuthi kanti lokhu singakuxazulula njani. Ngihle ngiqale khona lapho. Nxa ulohlupho udinga uncedo, xoxa lomngane. Oqala vuma ukuthi ulohlupho, ungalanduli ukuthi hayi ngiright wona ukwazi ukuthi ulohlupho. Vuma ukuthi ulohlupho, dinga uncedo. Ukuthi uludinga ngaphi kuyachiyana ukuthi wena ungaphi. Bakhona yini abazali, bakhona abafowenu, abanewenu, xoxisana labo. Nxa imali zivuma njalo hamba ku rehabilitation uncediseke. But oqala ukuthi vuma ukuthi ulohlupho. But okutshoyo ngomzekeliso ophileyo akula mqhathi ofuna ukusebenza lo muntu ohlala edakiwe. Ngoba wena nxa uqhatshiwe uyisibonakaliso somsebenzi wona lo owenzayo. Nxa uhamba lapha abantu bakukhangele bajaja wena, bajaja lo mqhathi wakho. So nxa uhlala udakiwe kawusancedise ukuthuthukisweni kwecompany yona leyo oyisebenzelayo. Bazakwekela uhambe ngoba bayakuholisa kodwa wena kawusasebenzi. Subaphambanisa unjongo zabo abalazo. So hayi vele kuzafuze bakuxolise ngoba njalo you pose a risk also to kwabanye osebenza labo. Nxa uhlala udakiwe sungabachaya phela, sungabalimaza ngendlela ezijiyeneyo. So ngakho kuyinto right ukuthi bakwekele uphume emsebenzini. But kimi injongo nhloko yengxoxo ukuthi kuyini okungenziwa ukuxazulula lezi nhlupho. Uhulumende sezamile ukungenela lapha lalaphana ngizwe besithi kule task force yoku-attracta lokhu lalokhu. Ama-artist wezelayo campaign ngezingoma abazihlabelayo ukuthi hayi ontanga lingaphatheki ekusetshenzisweni kwezidakamizwa. So yimizamo engiyibonayo nje ku-community, kulabadala njalo ku-community abazipha umlando ukuxoxisana labontanga kuzigaba lapha abakhona kuzo. Bebanika ezinye izinto zokwenza in ways to replace lokhu asebekwenza ngoba bathi bayaswela okokwenza. So abadala ngeke mbone ezikhathini eziningi bezama labo ukuthi babanike ukuyimisebenzi anyana bathola imali. So indlela zokuxazulula lokhu zimbalwa, kuya ngokuthi ungaphi. Kodwa wena njengawo lo mlando olohlupho lwakhona nguwe olomlando ukuthi kulungisise lokhu. Kwabatsha ikakhulu labo abasangontanga abayengeka kalula, yiwuphi umbiko ongawutshela abantu ongabatshela? Nje ngilabafana abathathu balabangani lapho esihlala khona. So kubalulekile ukuthi njengomzali ngikhangele ukuthi badlala labo bani.
imuli abavela kuzo zona zinjani, abakukholelwayo kuyahambelana nale nkolo zethu lathi esilazo. So nxa mbona kulokwehlukana enkolweni lezo, ngilomlando njengomzali ukuthi umntwana ngimkhiphe ebungani ebunjalo, but awulawo amandla wonke wokushape ukuthi umntwana akudlala lobani, ngoba awulikho laye izikhathi zonke. But ubude lokufitshane ukuthi nanzelela ukuthi umntwana wakho udlala labo bani, ngoba yikho lapho kuvela khona i-influence. Umntwana wakho nguye senga-influencer, kumbe laye kube nguye o-influencer efundiswe kwenye indawo. So nanzelela ukuthi umntwana wakho even ku-internet kuyini abakubukelayo, kubakhuthaza ukuthi benzeni. So ikakhulu nxa besesebancane, mina ngibona kubalulekile ukuthi ngikhanye ukuthi kanti vele badlala ebulenjini besenzani, nxa bedlala esigabeni badlala labo bani. Nxa mbonani kulokuphambuka ukuthize ngiyaxoxisana labo, ubatshengise ububi bokusetshenziswa kwezidakamizwa, ubabuze ukuthi kanti bona vele bafisa ukuba yini empilweni, uxoxe ukuthi ungasebenzisa izidakamizwa, lokhu yikho kuza kwenqabela ukuthi ungaphutshisi amaphupho olawo.